Ćao ljudi, šta ima? Danas ćemo raditi u Photoshopu C6. Photoshopu, ovo je prva epizoda rađenja u Photoshopu. Ja sam početnik i naravno objašnjamo neke klasične stvari o Photoshopu i polako se učimo korišćenju njega. Kao prvo danas ćemo raditi kako napraviti amaterski, kao neki amaterski desktop za sebe, neku sliku za desktop za vaš kanal ili tako nešto. To ćemo raditi vrlo lako. Idemo na file, gore i nju. Sliku ćemo nazvati Lehi Ukajlović. Ok, i ovdje ćemo ostaviti ovo, znači 1600 i 900 piksela. I ok, i to vam dođe nekako ovako. I vrznim nju, znači tamo ga veličina kako treba. Dakle, tako vam se zove ta slika. Sad ćemo namestiti nekakvu pozadinu. Naravno, postoji će i druge epizode kako praviti u pozadinu. Ovo je samo početak, ponavljam. Idite na moj kanal i vidite još epizoda, dok ih ne stavim, ali neće vidjeti kad ih stavim. I idemo na ovaj Graded Tool. I ja sam početnik, ne mogu zameriti. I namestimo kakve hoćemo boje da nam bude pozadina. Stavit ću nekakvu rozu, pa da se presijava sa, ne znam, crnom ili plavom da stavim, ne znam. Stavit ću plavu, nekako ovako, ok. I udara ovako. Evo, ne ide tako. Ne. Dobro, ovako. Nam to dođe, onda moram da stavim crno mjesto plave, neko mi moćnije izgleda. Malo više proširimo to. Još malo. Ovako kao neka planeta liči i baš je full. Sad, ovu pozadinu, to nam je kao neka pozadina. Sad moram dodati tekst. Idemo na tekst. Desni, odnosno T, odnosno i desni klik horizontal. To je znači horizontalno. I stavimo tekst negdje na sredinu ili gdje vi hoćete. I tako, da izaberemo font. Ok, može ovaj. Veličina najveća. Ok. Boja, nećemo crna. Tako. Ne, koji sam ja debil, sad sam pauzirao pa sam se nebo. Ok, znači bijeli tekst. Idemo sad, kucamo. Bre. Na belo više se prebaci. Evo ga. Velikim slovima. Bre, kako me zajebao. Inače, ja sam naravno znatelj početnik i ne mogu da kontrolišem tako kao neki, ali pokazujem, znači, neko ko ne zna kako da napravi. Ok, ovako, ovo je moćno. Idemo Leki Vukajlović. Malo povećamo sliku. Da stavimo na sredinu. Tako, nekako je to slično sredini, dobro nam je. I sad, taj tekst nam se sviđa, kliknuo bilo što drugo. I tako. Sad, znači, da taj tekst, da ne bude ovako običan, da ga malo, znači, prebacimo u 3D. Idemo desni klik, New 3D Extrusion from Selected Layer. Izaberemo to. Sačekamo. I sad nam je ovaj tekst, vidite, ovako kao nekako, stavit ćemo ga u 3D. I stavit ćemo ga kako, evo
ovako mi se sviđa. I stavit ćemo, znači, tako, i vidite kako je sad ispalo. Da sam za neki deblji font, to je izgledalo nekako mnogo lepše. Ali ovako je dobro. I to je bilo to za prvi video. U sljedećem snimku ćemo pokazati kako da još malo ulepšate ovaj layer ili sliku. Ali ovo ću da pokažem i kako da... Ne više ništa bolje u ovoj epizodi jer će biti... Ništa nećete razumjeti, bolje da idemo korak po korak. Evo u sljedećoj epizodi idemo dalje.